لباکور کردستان جیک حزیران پیده پشتی کو برگیرین ویروسا کرونا هاتن سسکرین پیکتین کرونا زیده بون. حتی نونرین تندرستکاران گلک جاران بانگ دکن کو روش هاتیه و آسته ده نخوشخانه این باجارین وک دیاربکر باتمان مردین روحا و دیلو که ده جه نمایم. سندیقه کتکارین تندرستی یا شاخه دیاربکر بالید کشه کو دانین کو تنه پاروکرین نه دانین راستی نه. هفسروک سندیقه کتکارین تندرستیه یا شاخه دیاربکر شیار گل دیکند بیجه ده نخوشخانه این دیاربکر ده 605 توجبوی هنه و دوی پیواجو زلال بمشم. تقص گرک به آوایی که زلال جحمو خلکی را راست چه آگاهی هنه ساعت روز به روز تاخ به تاخ نافچه باجار و گند لهر داری چه هی بزلالی بیگوتن yani demaku bizarala begotin gelci heşmendiya bivîwarî çê dibe û ew ê baldar binêdî yani ew jî dibêjin ku erê vala gundê me jî heye. Li Diyarbekirê ber serî lêdanên zêde bo testên koronayê xaleke din a testê hat vekirin û niha rojane 2500 test tên kirin. Ev yek wek nîşaneya belavbûna zêde ya vîrusa koronayê jî tê dîtin. کو بجشک دبیجن دوی نرینک وصا پیدا نبه کو خلق ببیجه برگری سست بونه مطرسی جی کن بویم. سکرتر جورا بجشکن دیاربکر بجشک مصطفی مسعود قایا دبیجه سدما بلافبونه یا سرکه سست کرنا برگریانه. Ne yazık ki 1 Haziran sonrası dönemde çok gevşetildi. Jiyek Hazirani peyda xalki busa bawer kir ku vîrusa koronayê nemaye. Xalk gelek rahat tev kiriye. Ev rêbaza ke xelet bû. Niha nexweşxane teje bûne. Ji sadî hefteyên serdanên beşên lezgîn ji ber koronayê ne. Rojane ji 500 zêdetir tuşbûyî çê dibin. Tuşbûyên giştiyên Diyarbekir ji hezarê gelek zêdetirin. Rêbaza filyasyonê başnayê kirin. Li Bakurê Kurdistanê rewşa tenduristkaran jî di asteke metirsîdar de tê dîtin. Nûnerên tenduristkaran didin zanîn ku ji destpêkê ve li Diyarbekirê tenê 476 tenduristkar tûşî vîrusa koronayê bûne ku 121 jê jî bijişkin. 5 tenduristkaran jî heta niha jiyana xwe ji dest dane. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.